Hello guys, hai na helam so tini ani blog asuk tin pore tini si blog ke nani tini blog no pesa the night tung di ke tini blog ka no thema te lugna sikna ke jang tabo agartala sopai gise agartala ni bimar ga hai tung ka ya nai di jota rai do nai tunai thok ke asuk ani bitu lo ya tini ni ke ang sekeluruh kaji salah kutung main ke ekdom kosto nanggo ke yana de selalu jota berirok ni jota inke jong salah kutung main ke ba kuno to naya manai berenai minisi bimar ko thanda kare esi rosa sagra na hingi rok to thanda khai gra na hingi ya bas kai phemna ekdom bukrok ting jak kleba obani bagai sa kuno to naya airi rok sa nai kha tira ekdom naito sarkuti kita jang bimarni nokhogoi motor stand thang tongo naidi tom ka bai da salak tongmani da salak grana jan jora inke ba salbo tongnai blina ingena hani lo nai tongde pe sajara tei logari tongdi inke je kata lango tongo inke sasra khai di like comment khai di noni support nango inke sambro thang tong no nai tong di inke sang motor motor stand thang tongo inke orani radhanagar thangai radhanagar ni tabo kaisa lesu bagan thangai tongo radhanagar ni inke no nai tong de sang kau sana thanglia inke lesu bagan thang malai sinai finally lesu bagan phaisok pagan nai de jang ekdom rasta bwskang inke lesu rok babare tongkha ekdom inke jang salak tongma time bung yako inke ba inke asula tongkha inke na mane ang tini phaimani ongkhai ra SSC finally ani exam paigi ang tabo no khojak time inke 4 baje tongo tabo inke tabo tini bus se mangla nabele bus rok se krikha mai okini pra thia naija inke portor gari ke jakha obose 20 taka itu monche 30 taka po salbo thangkha inke tabo thangnai nodi purgo bus se mayam tongkha inke bus de man naigrana nagajra mabar thangnai bo bus e udipur thangkha